počeo prvi sastanak u Briselu, traži se rešenje za spor oko registarskih tablica, oglasio se Lajčak. Nalazi radne grupe trebalo bi da budu razmotreni na sastanku dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou u Briselu. Je danas počeo prvi sastanak radne grupe eksperata Beograda i Prištine, koja bi trebalo da nađe obostrano prihvatljivo rešenje za spor oko registarskih tablica. Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, pozdravio je eksperte dve delegacije i najavio da će radnom grupom, sastavljenom od po 4 predstavnika Beograda i Prištine, predsedavati njegovi savetnici. Grupa kojom će predsedavati moji savetnici sastajaće se redovno. Verujem da će konkretne nalaze predstaviti za 6 meseci, napisao je Lajčak na Twitteru. U Briselu kažu da je cilj radne grupe da se nađe trajno rešenje za spor Beograda i Prištine oko registarskih tablica. Radna grupa je formirana na osnovu sporazuma dogovorenog 30. septembra tokom razgovora glavnih pregovarača Beograd i Prištine u Briselu. Tim sporazumom prekinuta je kriza na administrativnim prelazima između centralne Srbije i Kimi, vraćena sloboda kretanja uz početak korišćenja nalepnica za registarske tablice. Tada je dogovoreno i da se formira radna grupa koja bi u narednih 6 meseci trebalo da dođe do dogovora oko trajnog rešenja za pitanje primene odnosno priznavanja registarskih tablica između Beograda i Prištine. Nalazi radne grupe trebalo bi da budu razmotreni na sastanku dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou. U Briselu napominju da će se sastanci iz okvira dijaloga Beograda i Prištine, na nivou glavnih pregovarača i lidera, odvijati nezavisno od rada radne grupe. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.